ELE channel athir tu nan zaten chibele kan dam tlang chang tia zumna kan nei January ni lai sari kan khang le ta lungoi zalam thu kan zau tang hik pe Morocco siang parang King Mohammed VI chun US President Donald Trump ne na Trump man laksong akwati January ni lai ngani a Trump ne na hlan fel asi thu Reuters thu tang chun atalang Morocco siang parang King Mohammed VI in US President Neni laksong apekmi chu Morocco's ambassador to the United States Princess Lala Jomala Alouin Trump Nena hlannak ane laksong pena chu tulai bawro ronga mipile thu thangla tu pol somtel an silo I buena loading in ramshroi tu shek khalle tonvone tu polong antel Trump tuna White House senior advisor Jared Kushner le Middle East envoy Ani Berkowitz laksong andongve anzaten laksong andon sanchu Israel le Morocco ram remonak sang minor tu le tanlatu an sironga asi President Trump neni laksong ampekmi chu Morocco rami peksuami laksong pichang zet asi thu Reuters chun atalang President Donald Trump chu US President atwan sunga Israel frang nasajetin changwai asi atwa mi laka Israel le aram kyang kap Israel dawring ring tu pothon remnak atwa sakvi vo thei chu ropi lolo tia ngan khum mi asi chumilong silawin Israel khopia Bible sungi Jerusalem aphuang dor daw chu santhuan thua hilnon loading mi asi chumi hlana chun Tel Aviv chu Israel khopi mandring ring asi President Tamin ral thajetin Jerusalem chu Israel khopia aphuang dor daw chumi hnu in UN khalin apompi leitlun ramdang khalin ampompi thuzo tham chun US President atwan sunga Morocco ramlong Israel thon remna atwa pi mi asiloi Morocco hlana UAE Bahrain le Sudan polkhal Israel ramthon remna aratwa pi sakthlu zo asi tin Reuterin atalang apa thinhar chana hnem ring tu le thapering ring tu cham fanufelte melthate Ivanka US President Donald Trump chu US President laka dawlo bigmi antimi asi President atwan veten ama dirkhak tumin tan anaklare rozo tuitum US rampi shilona ding khala shilo hlanin Trump atling theilo dan ding chu khallamin antorel cha thuzo tia rel che asi thiltha ato khala soisel le dawring ring asi chu milai din hun menin tur theding asilo chuvek dim huna thamin dawdalna le ama resena phun atur thena chu afanu Ivanka ronga asi ti in media tamjet chun antalang Ivanka chu Trump fanu sitting in President Trump petu member asi apa thinnaw reset chana nemtu big tia anlom re mi asi mishek ka chun Ivanka lo sela Trump chu abeidong tuk zoding boina pi changkhal aswak zoding tia rel tu antam tuidim mun khala Ivanka chun apa President Trump chu beidong men loadinga riasia I loadinga thanaw loadinga nasachitin tha apering ring tia Daily Express chun atalang asi chuituna US politics thu malte kanzau nikpe rakap tampi pol hi boina kilhim tuding ansi thuthar jamhana tuklaw Biden I Bible nemi thukamla na inauguration affair rilai affair klong rilai asi martial law hi politics thu thup pi asi funding asi khalen aphuan han song chu media le news poli thei banding rual asilo Biden in White House lua tak bangkhal sela koti vote for thu chu mun tampia afe vi voting pending case tampi atanglai asi Texas Democratic rang vote diklo thongsari lai hol saktu Rachel Rajikoi chu thongina ankhum zawi atwan pi mi panga aphuang zo anjing zoi pe vi vo lai Texas vote diklo thu an kai nga mi in thu tampi anei terpe vi vo zum umasi Biden alal tak asile alal nila la in House of Representative Biden hunthading to impeachment pulut tuding anum chia zo hadam ten theiro mending
Vice President atun laya power abuse tam tuk atwa mi ti si tak asia chun himi case hi US President isin cholter thai mi case asi Biden i foreign policy le economic policy pompilo tu stay and noi ni zo chu polta chu Texas Missouri polta an si zo asi ole hizet chu kan lomok thei si sela mizan lama tuisun lama Marcelo thu a nasajetin e buena omi Marcelo phongzo vekin kina India lam channel tampi chun an pompi anreal re rawi Marcelo thu a himi hi Marcelo hi phuna umri lo rakap tampi pol hi state ina se rakap tampi pol hi buena to sok tu pang sile chumi pol kilhim tu dingi redmi nc ole hi za chu ganun hlomok thei tok sela ele ina thir sak tu nanzate para kanlung oi laile share subscribe na khalin ina bombe thaza ina peve cheudenga kanno som hai si nanzate in sunta zanta ole